салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстон ва бародарони азиз, хушомадед ба канали Исмоил Тоҷик. маълумот оиди чиптаи ҳавопаймо алё. салом алейкум дӯстон ва бародарони азиз, хушомадед ба авиакасаи Исмоил Тоҷик. ба нафароне ки чиптаи ҳавопаймо дар кораи маҳрамат метавонед ки дар комментария нависонед аз киҷо ба киҷо будан, числаи чандум шафира нависонед, иншоалло дида ответ медиҳем ва умедворам чиптаҳои ҳавопаймоии мо аз дигар авиакасаҳо фарқ мекунад ва ба боварӣ аст. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони бародарони азиз, марҳамат кунед ба нафаре ки чиптаи ҳавопаймо дар кора метавонед дар комментария нависонед ва сараввал даромада баробар илтимос бародарам лайка бизанед ки эфирмон поделиться шава ва дигарон низ бибинанд. салом алейкум бародарон. вале ҳозираш камтар бекор мондагием, ба шумо тақрибан 2 соат 2.5 соатига вақт мондагия. хостем я эфир кунем ва чиптаи ҳавопайморо нархҳои билетҳоро гап занем. ако нафароде ки билет дар корай метавонед дар комментарияш нависонед ки аз киҷо ба киҷо числаи чандум. ҳозир ки дар ҳамин сари авиакаса шиштагим, авиакаса Исмоил Тоҷик, ответи метавонам. баромадагӣ бародарони 92 нафар ҳастай, ҳам лайка бизанед, эфир поделиться шава, чтобы бисёртар нафаро бибинанд дроянд дар эфирмон. хуб, зиёда 158 нафар бародаро, аммо лайка бизанед. шумо чӣ меравад? лайка зане ки поделиться шава, бисёртар бибинанд ва ёва мекунанд. эфир ба худат монда. ака Исмоил Тоҷикистон да связошься кам эфир кунем агарам. чанд сума ака Жуковский Душанбе клуб чандум да 456 нависагиан 456 Жуковский Душанбе 456 25 дарзонтар акаҷон 23200 рубл. ай Жуковский Душанбе, ай Внукова Душанбе. барад айкиҷои ватан мешахидед. бародар азиз, ман аз Ваҳдат даҳамда Внукова Душанбе. бародар савол дода даҳамда Внукова Душанбе. рӯзи 10 апрел аз Внукова Душанбе дута рейс аста. якта соати 7:50 парвоз дора, як дигараш соатҳои 22:20. рейси шабона аста, рейси рӯзона. нархиш ҳамагӣ 17800 рубл аз Внукова то Душанбе. гап нест бародарҷон, лайк задем аста. сухонои бад нанависед бародаро. 183 нафарай 7 дона лайка. 183 нафарай бародаро, не 209 нафар шуд. 7 дона лайка бародаро, хатия 20 лайка биза бо зиёдтар меша одамо. ҳаёти чӣ намерава лайка биза бо баромадан да лайк табиги бира. саломат бошӣ бародарҷон. хуб, нафароде ки чиптаи ҳавопаймо дар кораи билет метавонед авиакассамон да поён закрепит кардагиай +7 921 771 5105. авиакассаи Исмоил Тоҷик 24 соат дар хизмати шумо. шахсан худам ҷавоб метиҳем дар билетотон ва бо боварӣ 100% билетона мегиред, ба ҷои дар коритон рафта мерасед бародаро. иншоалло ягон камбудӣ намешавад. тури 1 сол шуд ки кор ва фаъолият дорем дар ин
тӯли як сол ягон шикоят шудагӣ нест, ягон камбудӣ ҳам шудагӣ нест сари билетамон. Брат, Москва, Худжанд, 2 май. Сколько стоит? Москва, Худжанд. Ҳозир мебинем. Худжанд. рӯзи якумш даакаҷон аз Москва Хуҷанд 17300, дуюмда 23300, сеюмда 16000 рубл. 16000 рубл сеюм даакаш. Пагаиш бири хубтаре бу. Аз Москва Хуҷанд. маърҳамат мебародаро ба нафаре ки чиптаи ҳавопаймо дар кора метавонад ки дар комментария нависонад. иншоалло ҷавоб метиҳам. аммо пурра нест бародаро, аз киҷо ба киҷо числаи чандум ба дан шуда. Ба нафаре ки чиптаи ҳавопаймо хариданӣ ҳастанд, авиакассамона номерошон дар поён закрепит кардагем. +7 921 771 5105. ака ма билети Красноярск край душанбе 6 апрел дабин. Красноярск душанбе. Инъози бародаро. шашум дар эсай бародарҷон, рӯзи наҳам дар астай аз Красноярск душанбе, рӯзи наҳам дар астай 27200 рубл. бародари азиз 167 нафар даромадан лайка бизанем ҷа. агар авай 20 лайк шава бо нафаро зиёд шудан мегирад, ҳам эфир поделиться меша худиш автоматически. да душанбе летиде. хоб бародаро, то ягон чахчах не. То ягон нафар чида билет ба Узбекистон арзонай ва ба Тоҷикистон қимматай. Сабаб шамо ҳам намедонем бародаро. ина мо ҳами аз компания гирифта дар болош 200-300 рубл монда баъд мардум мефурӯшем. даҳум число Питер душанбе. Санкт-Петербург душанбе рӯзи 10 апрел. бародари азиз, рӯзи 10 апрел аз Санкт-Петербург душанбе 20300 рубл. 20300 рубл рӯзи 10 апрел Санкт-Петербург душанбе. клуб 22 ҳастай билет. клуб аз кадом шаҳр пурра нависонака ба монанди ин акои боло ки ҷавоб додум билетошона ҳамхи ҷавоб дидем. билети аз Узбекистон насам дени тарафи Узбекистон арзон аямҷа. ай Москва пашти 6 то 6000 даже меёви. ай Москва то Самарқанда 6000-7000 меёви бе багаж. ай душанбе боша 20000 22000. Жуковский клуб или душанбе Жуковский клуб. Москва клуб или душанбе то наҳома гуфта. ҳамон рӯзи наҳом худаш бародарҷон 20000. Москва душанбе. Домодедов клуб. Домодедов клуб чандум да бинем акаҷон? Сомон Содиқов 20 да. 20 да Сомон Содиқов 20 да. бародарҷон 20 да астай 15800 рубл аз Москва Домодедов клуб Жуковский клуб. 19 да бошад 14500 рубл. ҳозир ҳамин нархе шодаи ками пеш гирифта будем қиматтар буд. 15, 16, 17, 18, 19. айн 5 рӯза бародаро 14500 рубл аз Москва Домодедов клуб Жуковский клуб. аз Питер бародарҷон то рӯзои 12-13 болора ҳамаш 23200 рубл. баъд айвай боша 20500 рубл мешавад. Домодедов клуб дидам акаҷон. ассалому алайкум. душанбе Махачкала ҳастай? бале ҳастай бародарҷон. душанбе Махачкала чандум да бинем нависоне пурра бо мебинем ша через Узбекистон бинем на через Узбекистон брен ҳазор не пересадка қатирам не ам пурамо агар Узбекистон брай худаш гарени арзон мегалта. агар через пересадка гири бо арзон тар мегалта. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. аз Германия салом ҳасташ. салом бародарҷон. ай кӯдаки 8 сола чандай билет нархи кулонона? не аз кӯдаки 8 сола нархи калон нест бародар. дареси Сомон Айр 60% пули одами калонай, а дареси Сомон Айр 50%, 50% нархи одами калонай, а да Урал да дига самолето боша утер 60%, 63%. а кӯдаке ки ай 2 сола поёнай дар Сомон Айр без платна, а 2 сола боло бошад 50%.
در دیگه самолету 10%, 12%. 25, 26 Санкт Петербург, Душанбе. 25, 26 гуфтаи бародар. 16500 рубл бародар 26 аз Санкт Петербург Душанбе. Акаҷон Самара Душанбе даҳумда ҳаста чанд сумай нависондай. Ҳозир мебинам бародарҷон Самара Душанбе. аз Самара Душанбе бародар даҳумда нестай. Рӯзи 12 ҳастаи 23000, рӯзи 13 ҳастаи 15500 рубл. Самара Душанбе. Билет 1 май чанд сумай нависондай. Шаскиҷонек ака билет рӯзи 1 май. Ай Москва ба Светлова. Москва. Прямой рейс нести бародар рӯзи дайха. Кадом аэропорт? Шушака аэропорт чамнаисон ки хедана брорисе. Сочи Душанбе ра бинен 4-5 шашум. Аз Сочи Душанбе 4-5 шашум. рӯзи ҳафтум дар рейсастаи падриад рейс намешавад. Сочи Душанбе 25500 рубл. аз Сочи Душанбе рӯзи ҳафтум дар рейсастаи Домодедов Ташкент. Москва Ташкент. Москва Ташкент. Ина сакажон дастаи хика мегирам ҷо пиёла ина дастиро дурам бола дуй метадам. Москва Ташкент асавол дадай бародар. Чандумда? Ҳаштумда. аз Москва ба Ташкент акаҷон 8000 рублай. бо ҳастаи наҳамаш дастаи ака 6000 рубл. наҳамда 6000 рубл аз Москва то Ташкент. аз Внуково Душанбе 13 числа нависонда. Внуково Душанбе. Внуково Душанбе бародар 13 числода 19000 рублай. Прямой рейс. раҳмат бародар. Привет. як одами калон ду кӯдак акай хелча акаҷон даҷа вақт камтар зиёдтар меравад. барои нафарое ки бисёртар акасаи хипад ҳамаш ҳисоб кардан дар корай номерои авиакассамони намондагия 921 771 5105 дар омадам ҷа нависонина баъдаи эфир ҳамаи саволотона ҳамаи смсотона ҷавоб дода кадоми нафаре ки билет мегира билетча харида равон мекунам бародар. акаи Сомон Содиқов дар WhatsApp нависони акаҷон бисёри бад шуданша сумшабугу Домодедов бародар меган одаморо мегардонасе не одаморо ай тараф ягон каса нагардониан кадоми билет гирифтесай рафтесай ҳамаи гапои ай тараф рафтагиош дуруғай нафаре ки документ надора авайро депортатсия кардесиан тамом документ надоштагиош ки ягон кас пропискаш намебура авайро Домодедов бародар меган одаморо мегардонасе туда обратно Ташкент Москва. чандумда бинем акаи ҷа нависондагӣ ба фикрам 8 ба 14 8 14 туда обратно Москва Ташкент Ташкент Москва туда обратно шака 25000 рубл аз Москва Ташкент аз Ташкент бо Москва моҳи апрел дар Махачкала 10 то 20 апрел дар Душанбе Махачкала аз Душанбе Махачкала 12 дар рейсастаи акаҷон аз Душанбе Махачкала нархаш 20300 рубл боз мерава баъд хела борес неста бар рӯзои 25 сиҳумо даста кабул бародарам. хуб бародари азиз ҳамҷа 70 нафаре дар эфир дар омадам лайк бизанед 38 шаваеко просмотр мегира бо мебиёда одамо. Салому алайкум. баъд бародарон гуфтанамона дар куртобхона яка Исмоил ҳамин то ахири рамазона аксияро давом кардем. нимта нон, нимта шӯрбо, нимта ош, компот, об замзам ҳамаш обши 350 рубл бародарон. ина паур ина паур монам ҳаминҷа ҳаста биё хуш ако ясукам киямон
سلام علیکم رحمت الله و برکاته. دو هم با مزه به خوش آمدید بچه. رفتیم افطاری هست. چی میخوری؟ حوث هست. میخدیتی اینا پاورمون در مدت یمی 3 ماه علاقه توجیکی رو گرفته. بعد از این البته پیش ما مهمون مونسته. اگر بسیار نفرم میشناسن که آدمای پیتر بودگی ها. اکای فاروق. سلام علیکم. از کتابخانه نمره 1. کتابخانه نمره 1. اسکیت که کردی از کتابخانه اینجا اومدیم. اجازه داریم که شما شما اسکیت که آفتش. دو نمود آفت شوربه. یکم دا شوربه، دیم دا آش، نیم تنان، آب زمزم، خرما، کمپوت، آبشی همش 350 روبل. عکس یمونی هفته بود. همین به خاطر ماه شریف رمضان همین پول هم ماه کردیم شد. تو آخری رمضان مقصد. تو روز 11 هم ده ما. بیاین بچه‌ها مرامت کنین. بهترین آفتو. خب برادرها با مخیمانده دوام شد بلیط ها را جواب میتیم. نیسونه برادرها کنید از کجا با کجا چیزای چندم با کی کدام چیپتا در کورای انشالله جواب میتیم. سلام علیکم. در پیتر چی وضعیتیه برادر؟ پیتر حضورش ده برادر بخواد با مانند مسکو نیست ده که ما در مترو پریمورسک قرار داریم در نزدیکی سنتر شهر قریب اینجا همی تفتیش میکنن تمام خیلی مقصد اگه وای نیست میبینم پرپسکا نبرومد میبرن تا در نوی باز اگر بروید در عدل جواب میتونه که اگر نبروید خیلی اشترافت میکنن اگر اشتراف داشته باشید دیم اشتراف داد تمام شاماده میشی. چله بینکس دوشنبه 08 از چلیابینگز دوشنبه روزی هشتم برادر سوال داده از جواب میتیم. روزی هشتم دا برادر عزیز از چلیابینگز دوشنبه 23,000 روبل. لابای что? Сейчас. Assalomu alaykum. Жуковский Душанбе чанд сум аст? 3-4-5. Moskva Душанбе 3-4-5. من پنجمش در ارزان‌تر نشان میده. از این میبینیم برادر از مسکو و ونوکووا دوشنبه 23,500. مسکو ژوکووسکی دوشنبه 24,000 روبل. پیتر دوشنبه برادر تا روزهای دهم اکا 23,000 بعد دهم باشد بعد نرخ 19,000 روزهای 26 در ارزون است 16,500 روبل از سنت پتربورگ دوشنبه. مسکو دوشنبه 15 بینکومگا داماددوف. از داماددوف برادر 19,400 روبل روزی 15. همین آزیراش ده برادر ارزان شده سه برادر جان عزیز همون خدو رفته سه ارزان شده سه پیش سه روز پیش یک قیمت شد بخاطر همون کم ترگب چپ تو 20 چند هزار خیز از بخنده سه انشالله. 19,000 روبل که 18,800 روبل از داماددوف دوشنبه. وای برادر سال ده ژوکووسکی چند سومه؟ ژوکووسکی را نگفتم که برادر جان 23,500. پیتر دوشنبه 15 بین. سنت پتربورگ دوشنبه 15. برادر عزیز سنت پتربورگ دوشنبه روز 15 اپریل نرخش 18,000 روبل. 18,000 روبل برادر جان. بعدی 15 همه 18,000 بعد روزهای 26 در ارزان میشه گفتم که 16,600 16,400 روبل میگیریم یورا. اسماعیل نامده یک جانوزی ششم چیزلا را بین داماددوف کلوب مسکو کلوب اکا ششم در قیمت ایوخی ششم در 23,500 هفتم در باشد 20,500 3,000 فرق تره سه ای اوفا دوشنبه را بین 20 در
душанбе 20-да. ай уфа то душанбе 20-да 12,000. Все, жака сейчас купи. ай уфа душанбе 20-да. аз уфа душанбе 12,000 душанбе жуковский моҳи апрел мебарад. ай душанбе Москва жуковский меомада бародар. моҳи апрел акаҷон ав тараф арзон шудагия 15,000 рубл аз душанбе тарафи Москва жуковский Внукова. ин нархҳо рӯзи 3, 4, 5, 8, 9 Внукова Ӯзбекистон кадом шаҳрш ва хела шаҳр дора ака кадом шаҳр шабинем арзон шудест акаҷон иншоаллоҳ майда арзон шудест. а бародари азиз дар почта дар почта якум ҳам помощни порем ҳам магазин бояд равм харид кунам акаҷон. боқӣ дар амони алло ба нафаре ки билет дар кора ва саволои кадом меша ки айпон ҷавоб надодум бахшиш зиёд дар омадаи навякасамон дар поён мондагиай +7 921 771 5105 авиакасаи Исмоил Тоҷик дар омада нависони бародар иншоаллоҳ дар ватсапамонтона ҷавоб метиҳам. боқӣ дар амони алло панотон ба худо.